Iso dimasak to, Bu? Bisa dimasak iki ngene iki. Iki lur, paketane babe sak mini iki lur. Lur, ketemu mana karo Bulik lur? Piye kabare? Sehat-sehat wae ta? Sekarang Bulik mau nyari iki lho lur. Apa, Bu? Pupuse daun apa iki? Jepang atau pupusnya labu siem lur. Oh, gitu. Iki ngene iki lho lur. Delok nih. Oh, iso dimasak to, Bu? Bisa dimasak iki ngene iki. Delok nih. Ki baru tahu soalnya. Heeh. Dulur-dulur juga baru tahu apa udah pernah masak nih, Lur? Monggo komen. Ini dulur-dulur apa iki jenenge lur? Namanya apa lur gini lur? Oman ya lur, boleh biar tahu lur ya. Banyak tuh, Bu? Iki banyak iki sembunyi-sembunyi ini iki lho. Oh. Mantep ya. Ya. Jabute kok koyo susah gak ngono to, gak bawa pisau to? Enggak nggawa lali iki mau. Alah. Iya lho. Heeh. Udah num lho. Mana lagi beli? Heeh. Pelan-pelan. Kira-kira. Oh, jadi sing iku ya apa kayak apa? Sing panjang. Oh, pucuke jenenge iki. Nah lagi beli. Mana lagi? Mana lagi ya? Sik nyari deh. Nyari sik. Soalnya habis diambili lho. Oke. Cocoknya dimasak apa iku, Buli? Iki engko Heeh. karo Buli adi masak bobor. Oh, dibobor, sayur bobor. Wis habis lho nek lur. Udah habis? Heeh, habis wis. Ayo. Ayo pulang wis. Ayo lur, pulang lur, masak lur. Ayo, Buli. Lagi ngapain tuh, Buli? Buli sekarang ini lho, Nduk. Apa? Methi pucuke labu mah lho, Nduk. Dipilih lagi. Dipilih sing muda-muda. Hmm. Karo daunnya sing muda ngene iki. Oh, sama daunnya juga. Sama daunnya. Terus itu dijangan ben elek. Tuwek kan gak enak ta, Nduk? Iya ya. Kok alot ya? Kayak iki nek temene iki. Lah ya iki lho, Lur. Pucuke iki lho, Lur, buah iki lho, Jepang atau labu siem. Apa manisah lur iki jenenge. Boleh lek ngarani Jepang. Walau Lur, Jepang. komen ya Lur ya, ngene sampe nopo ngene iki. Cocoknya dimasak apa? Komen ya Lur ya, jangan lupa lho. Boleh biar tahu lo ya. Iya. Biar iku juga apa namanya lek misalkan masakan lain kok biar dicoba sama Bu Li. Iya, nanti apa masake Bu Li nanti nyoba. Ini Lur. Lanjut saya Lur ya. Iya. Tunggu Bu Li sampai mari lek masak. Sekarang daunnya yang dipilih tadi dipotong-potong. Iya, Bu Li. Biar pendek. Ini. Iku diapain, Bu Li? Gini ini tusuk-tusuk getahnya biar keluar Lur. Oh, gitu toh. Biar keluar Nduk, nanti gini di tangan biar nggak lengket. Ini ada getahnya gini nih loh. Oh iya. Tusuk-tusuk gini. Mari dipotong, tusuk-tusuk ini. Potong jadi dua. Potong jadi dua. Saya ini dipotong-potong gini aja. Biasa ya. Oh, oke. Jadi nanti dicampurin ya. Dicampurin sama daunnya loh. Boleh. Ini buahnya, tadi itu daunnya. Ini mudah sekali, nggak tak kupas Lur. Oh iya, boleh. Enak. Wes mendidih airnya. Okay. Oh sebentar Lur, ambil garam.
Oh, berarti memang sebelumnya dimasak harus direbus dulu. Rebus dulu, kasih garam gini biar warnanya bagus, Biar lemes. biar lemes. Ini sudah dicuci bersih, Lor. Ya, Beli. Sekarang tinggal masukin ini tadi. Iki bumbune sayur bobor begini, Lor. Iya, Beli. Lombok kecil, bawang putih, bawang merah, miri. Sudah gini aja, Lor. Sekarang diulek mentah, Lor. Kasih garam. Oke. Wis sumup. Iki bumbune sing diulek mau dimasukne sini. Iki dimasukin dulu apa nih Jepange mau. Labu siame. Labu siame. Lor, boleh nyiapin bumbunya tempe goreng. Iya, Beli. Bumbune mau tumbar bawang putih kunir, Lor. Iya, Beli. Sekarang diulek karo Bu Li. Oke. Sekarang dimasukin di bumbu sini. Ini tadi bumbunya udah tak kasih micin, Lor. Oh, tambahin micin dikit nih, Beli ya. Tambah dikit micine. Oke, Beli. Wis ini kok gurih bisa, Lor. Sudah empuk, Lor, Jepangnya yang tadi, Lor. Dampuk. Sekarang dimasuk nih sing iki daunnya tadi. Oke, Beli. Ini nanti juga ditinggal dulu sampai mendidih, Beli. Tinggal dulu biar mendidih terus masukin santan nanti terus gitu. Ini dimasukin penyedap, micin, gula, garam. Gulanya sedikit aja, Lor, Ya, biar nggak Beli. manis. Ya, Kalau Beli. seneng manis ya banyak nggak apa-apa. Masukin santannya. Sedep Lor. Nek ngene sampean nek panas-panas gini favoritnya masak apa, Lor? Buli biasanya masak bobor atau bening. Terus apa kuwi sop, Lor. Dadi seger-seger. Cocok, Beli ya. Lah saiki masak Sayur bobor. Kayak ini ki lho, Lor, delok ono ijo. Warnane apik. Iki ambune suwedep lho. Sampai ke tempatnya dulur-dulur nggak ikut sedepe iki. Lah ya, terbang ke sana enggak, Lor? Bau sedepnya ini. Kalau di sini sedep sekali. Sayur bobornya sudah mateng. Sekarang diangkat. Iya, Beli. Bismillahirrahmanirrahim. Masaknya banyak, Beli ya. Banyak, orangnya banyak. Goreng tempe. Sekarang goreng ikan asin. Iya, Beli. Ya, aromanya sampai kemana-mana ini. Kemana-mana. Lor, ini tadi sambelnya udah digoreng. Sekarang karo buli mau diulek. Oke, Beli. Kasih garam, Ya. micin, dan gula sedikit, Lor. Wis aja lali raketan sak ini. Kasih penyedap. Lor, sambelnya sudah jadi. Tinggal makan babe karo Bu Li. Oke, Beli.
Lur, le masak buli daun labu siam wis mateng lur. Saiki waktune babe karo buli madang. Oke lur. Yuk. Ayo lur. Ayo. Ikut madang babe sama buli ya lur ya. Ya. Iki lho lur. Beh, jangane seweger lur. Ayo, Mulai dimulai. ya, Be ya. Ya. Iki lur gambare seger pol iki lur. Sisa lho, Be. Ya wis. Tempe ya. Heeh, telu buli. Telu apa papat? Wis pira-pira wis babe. Selera karo tempe ya. Gerai. Kok kaya jumuk dhewe tempe. Oh, tak Wah. cikokne. Iya. Anu, kerupuknya juga Kok dhewe ya. dhewe ya. Heeh. Sambelnya, sambelnya. Sambel. Babe tetep sambel nomor 1. Beh, pilihannya akeh sampai lupa loh mau Lupa, yang mana gitu coba. Iki Dulu, lur, Be. iki lur, paketane babe sak mini iki lur. Mantep to lur. Mantap, Be. Beh. Ayo. Lho, enek buah Jepang barang manis iki lho. Nek kulit tempe sitok ae. Wes lur, Ya. monggo Monggo. madang bareng babe lur. Ayo, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lur. Yuk, monggo. Kulit ya maem lur. Wes, maam dulu. Monggo lur iki lho, Dron. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan lur, seger-seger enak. Paketane cocok lur. Ya iya no, Be. Tempene lho. Mampus. Gerah lur iwak asin. Mantap iki lur. Lur. Asin keren. Iya. Tapi enak. Cocok karo bubur. Tahu nih. Panggang seger lur, boleh tambah sayur lur. Beli. Tenan ya lur. Soalnya ngene sedulur kabeh enek pucuke labu siam. Sampeyan jangan iki seger tenan lur. Monggo dicoba, Lur. Sambelnya tambah, Be. Lah ya boleh tambah sayur to. Babe sambel lur. Monggo. Bu Ebe. Wis. Kene. Tenanan. Piye segere? Tenan Bu iki segere. Beh gonggur. Alhamdulillah lur. Lek madang babe karo beli sudah selesai. Iya, Be. Wis wareg. Wis wareg lur, mantep tenan seger lur, seger. Monggo dicoba pokoknya. Paket pas iki lur. Babe karo buli tetep dongakne dulur-dulurku kabeh di mana aja berada ya lur ya. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar
lancar, berkah rezekine Lur. Amin. Oke ya Lur ya. Wassalam Lur. Matur nuwun.